rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bukuran la tasubbur rih tiabamihu wayang hadi huturechinu gowash wayang hadi huturechinu goware tiabamihunna fa iza ra'aytum ma takrahun tiabamihun nuruhe kame ewa hifagen atwajjiya waage sababun tiabamihun nuruhe kame tiabamihun kurimati wan farafikam gawanama tiabamihun mifaden allah ngaba dua kurash noti egota bahara wa annanya dua kuranjehe koi allah subhanahu wa taala ge rasul bayan ko debba hadis ful qur'ani ifada wa tiabamihun fenijjiya azab ekhala wa gada wae tufaanuge wae tiabamihun fenna hinduga awham mifaden dua kurare allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih mi dua kuranje maane ki ko maane ki allahumma ay haddawage ngulwa ilah inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih mi wagawa hew kamet devvu mangedi dannawame mi wagawa hew kame devvu man iba allah ga aduratu ga dannawme wa khairi ma fiha adi wage tiregawa hew kamaka e wagawa hew kamaka e wage tiregawa hew kamaka wage hew kama e wage tiregawa hew kama wa khairi ma umiratu bi adi ewayan e kamakagen amuru kurawunu kamegge hew kan devvu man edi iba allah ga aduratu ga dannawme e haddawa bur ko raskala koe e wage hew kama e wage tiregawa hew kama adi ekama kattaka ewayan amuru kuravvi kamegge hew kan devvu man edi iba allah ge hadratu ga dannawme wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih adi miwage nubakamunna wa sharri ma fiha ewage tiregawa nubakamunna wa sharri ma umirat bi adi ewayan ekama kattaka amuru kuravunu kamegge nubakamun rakkater koddevu man edi dannawme mi du'a algon man kuran jeheni gadafada wae fenna hinduga gadafada wae fenna hinduga විලාගඩ ෆෙන්න හිඳුක අලගොන්න මෙන් ඒ දුවා අලගොන්න මෙන් කුරංජේ ඒරුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහමතුග විලාගඩ කම ගලවවානේ අදි රහමතුග වයකම ගලවවා එහෙන් නමයි සලගොන්න මෙන්න එවස් කමෙන්නු එෆද විලාගඩ නෙගෙස එවස් කමෙන්නු අලගොන්න මෙන්න කහදාන එවස් නොවේ එෆද විලාගඩ නංගව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බොඩු කවමෙන් හදා කුරවික හන්තම එවස් විශ්න එවස් උන ඉබරත් එවස් ආසේ නොකුරේ එකොතන් අලගොඬමෙන් තිබ්බ අලගොඬමෙන්ගේ මච්චන් අසාබේ ෆොන වාෆියා දෙන් කීනෙත් තවදා එන්කම අලගොඬමෙන් ඒකන්තත්තක බිරුවති වාංජේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අසාබ තෆාත් කොයි ගොතන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිස්තකුන අසාබ තෆොන වා දුනියේක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තෆාත් කොයි ගොතන් මිස්තකුන අසාබ තෆොන වා mi ummatuge nasiben ei mi ummata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kura bidwa allah hijab kura wafamun allah subhanahu wa taala ga rasula wani duha kura wafa kuriga ummatta hala kura bifadai ifhara fanu wa azabakum kuriga ummatta hala kura bifadai mi umman egotan hala kura bande edwa allah subhanahu wa taala wani ijab kura wafa ehenkam mi ummatakan egotakan azaben nannane mi ummatuge baya dima dimala egotan allah subhanahu wa taala azab fanu wawan mul umman ekkoren hala ken kura wawan ifhara kama allah subhanahu wa taala biruweti wanji halgon muriha wa guteggaves muriha taneggaves allah biruweti wanji ittaqullaha haythuma kuntum tiyabamihum bi kummetanegga tiyabamihum allah biruweti war muriha tanegga muriha wa gutak muriha halategga allah biruweti wanji he ei halgon menna kanne ke halgon menge macchak kamen annane wagute kamen annane goten halgon menna kanne enkam allah subhanahu wa taala biruweti wanji adi allah subhanahu wa taala levvi evves makhluqan allah subhanahu wa taala ge kandatta ugaterin evves kamen adi kamegge minbar evves algon men nispekko genwane nispekko fikam gawana mawani shiru ugatere avadegen dani sharihu kurikam awan adi ilmerin bayan kurwa gotuga wa ege zaatuga ya kandatta ke kurumge ikhtiyar libigen wa kaman i'tiqad ko fimiya ena ekuri bodu shirum gateren shirukeke ege sababun ena millatum bes perwegen dana deenum perwegen dana wa ege zaatuga ege bhartake ve ikhtiyar ve eva ege zaatuga as eva ede kom me chen hala kollane migotan e wayan huriha baren huriha ikhtiyar nisbat ko fikam gavijia ena e wadegen de bodu shirum gateren e shiruk e behe de bayaka e bodu shiruka adi kuda shiruk bodu shiruka kuda shiruk bodu shiru gatere wadijje miha ena kafar wegen dana
කුඩශිරුගේ තෙරිය වදිච්ච මිහා කාෆර නොවන එහෙන්නම වෙස් එනා බොඩුවගෙන් වා ෆාෆේකුම් ෆාෆවරි වෙච්ච කම කුඩශිරුගේ තෙරිය වන්නානේ ඒගොතන් ඊතිකාද නුකුරියස් එන ඒගොතන් නිස්බෙ කොෆියා